Jumatatu nginya wa kana thĩinĩ wa Inoro TV. Origini gatho nyingi muno ni guthi na mbere na guikarania na ithwe kaingi ni turatinda tugicokererwo tafadhali ne tumira ituthie tukeyandikithie mundu utari kivande oye kivande mundu ina kivande na ndari kura yake oye kura yake no uhoro cio othe turenda gukorwo tukeretherwo ni wakiri Warungu Mwangi. Karibu sana. Thank you muno Mike. Muthuri ntukena muno ria twagitana nyenda muno twaikara nae ria maundu maya manjiriria ri la nilekenaga muno ujitite na ngeithi nyingi kuma kuri uguo Muranga constituency ya Mathioya la ngeithie la njokiria andu othe maratuthikiria hoini umuthi ngatho nyingi muno reke tuingire thiini wa uhoro uyu kwiyandikithia kwa aikia akura ni kwanjiriire kuringana na watho uhoro uyu wagirwo ni kuma riu muthenya umuthi wagirwo ni guthi kwa kahinda kaigana atia. Wambere ke njuge likihoto kia mundu othe kwiyandikithia na guikia kura kuringana na article 38 kana kihonge kia 38 gia gatiba na mundu othe wena uhoti wa guikia kura na nitugugitariria nginya twoka ni procedure ile cia kwiyandikithia no mwaka akorwo mundu othe ukinyetie miaka ira tugana kiwatho the age of the majority kana kuma miaka 18 koguo mundu ucio ela kihoto gia guikia kuoya kura tondu guikia gwa kura kwambagia na kwamba kwandikithia wambe wiyandikithie ndungikinya hari ugo muthenya wa guikia kura utambite kwiyandikithia wa keri ni ati watho ni utaratire tondu apart from the constitution he mawatho maria twokire guthondeka maguteithiriria urugamiriri wa ithurano he watho wa ira twetaga the Election Act of 2011 he the IBC Act na mawatho macio mothe koguo ira tuga the Election Act ya 2011 section 5 ni tarĩirie ati no muhaka commissioner ya IBC ithie na mbere kuregister andu kana kwandikithia andu na ethia la mbere kwandikithia andu through kindu gitagwo continuous voter registration iria iraunchirwo kana iraunchirwo umuthi na niwe gatutaririe tuge atiriri mundu kana wandikithia wa kura wagireirwo kwambiriria o hindiria twarikia githurano kiria kiho tariu wandikithia uria uraunchirwo umuthi wagireirwo kwambia twarikia githurano kia 2022 na tondu gutiari na makomishona ni maumite na makomishona ni ngindatarire hindi ya mathuragwo ati commissioner ABC kweganitwo maita meri secretariat na commission wera wake ni guthondeka policy na tondu gutikoretwo na makomishona ndungirahotire guthie wabici ya ABC at the constituency level weyandikithie na nikio uronire makomishona moka mahotire kuri launch kana kuhalata mekira public awareness uhoro ria wagirwo gukorwo riho wa mundu guthie hari ugo constituency level na ginya Huduma Center guthie gwiyandikithia na process ino yagirwo guthie na mbere ginya hindi ria makahinga registry register ya kwiyandikithia na iyo ni mieri minini kaboira wa githurano koguo uhoro wajie umuthi mweri 29 ri uguthie hakwi mwaka mugima kana uguthie hakuhi mwaka omwe na nuthu ginya hindi ya makahinga register ya wiyandikithia niguo yambia gutherio lehote gutwikira twetaga gutwika certified ilo leo register giko twela aikia kura milioni 25 kana milioni 26 kana milioni 28 gaturumo ithalo ria maratanya tondu robo kadenda lidenda to tofautisha indo igiri hela continuous voter registration la hela twetaga enhanced continuous voter registration enhanced lera rumatangathaga makauga twela mweri obwe tuikira icagile tutware tu tablet tuto la dele gwira ga tablet ato kugere ku display la ko lola yo kale ku register la magathi ginya to the polling station la rwelo ya continuous voter registration ya giro gwekwo thile wa office ya IBC constituency level neno niyo dakwira yagirirwo kwambia 2022 twarikia githura tugutiari na commissioner ndigiambirie la kole yabirie 2022 egiathire ginya 2026 haria makuhinga register niguo mahote kumitheria na marikia kumitheria mahote go certify mauge atiriri tugithige thurano kia mwaka wa 2027 mweri 10 wa kalala
turathi laikia akura milioni 23 la hau gatagate-ini ta next year hau uguo no mekere itago enhanced voter registration ruere yako gwita andu ukai na batware ginya to tablet to tha ici andu barandikithio na to tablet ginya to the polling station no giririka loko ni 2016 enhanced voter registration hedio twamita kindu gietagwo MVR mass voter registration 1 and 2 ile ugaga atiriri ni twaheana mweri umwe andu meyumbirie na tunyamu tutu twatwara ginya gicagi gwitu kana kuri guo mananga ru andu ala ke hau buroti kana ke polling station andu aguthi hi hari uguo ta constituency yetu office cia IEBC kuri guo Mathioya na ni hogwenda kuria ni kwa kahinda gaka ni constituency level thaici constituency level la Huduma Center no menya atiriri thaici ni bageretie muno tundu ola umete kuri uguo Mathioya la wende kwiyandikithia wi Nairobi lo thi constituency yothe fatale ugi ati ukiihuria hari uguo uihurie ward yaku na uihurie polling station yaku igakorwo iri Mathioya o kuria ukenda okay la lo thi constituency yothe i Nairobi to mwaka ube haha woe Maguru uthie Mathioya uthie Kiambu uthie Mathira kana kuria kungi wa keri thutha wa wiki imwe ni makuhota kurehe to tablet tutu ginya kindu gigwitwo Huduma Center koguo lo thi Huduma Center ta ya Nairobi lo thi Huduma Center ta ya Murang'a ugithi gwika tore ureka to maundu twaku ni gukona tukarani twandu bagwitwo IEBC me hau gukwandikithia ta muikia wa kura koguo riu uguo niguo tuguo tumenye ati ilo yagirwo guthie ginya hindi ya register kahingwo la itherio na ni magucoka gatagati-ini ga thaa ici la 2027 makoro na ire ya gutwara tunyamu tutu ginya polling station tutu ni turia twetaga Kim's Kits kana ni tutu twetagwo Kim's Kit la ni gwenda ndaririe gatagati ga wandikithio wa 2022 na wa hindi ilo 2022 twahuthagira kindu gietagwo BVR kit BVR kit yo hari andu ria mandikithio 2020 wathio gakora mundu ela laptop hau mundu ela camera na mundu ela ginya machine ya kuigirira ciara iyo ya kwika identification thaici ni barageririe muno tundu bararehire kanyamu kahana ga tablet ali ngukite la konyolia ndu example gaka ni gako na katika IEBC le ruka tablet gako kahano ruka tablet gaka ari kena maundu macio mothe koguo hindira waingira hari oguo guthi kwiyandikithia ta muikia wa kura karani karia gukora hau gagugwitia kindu gwigwitwo ID etia ID ri ga tablet gaka IEBC gagukorwo kena maundu macio mothe koguo ndugukora kimashini kiria kiari nakio ati ukoywo bisha ugekwatia ale wale ngiro akwa munekira ID yaku ri ahitukirie through ID thutha hinya mwitagwo MRZ ugira ID yaku le koragwo na nyamu iyo amigirire hau ambia confirm kana we mwandikithia wa kura a confirm ona nduri mwandikithia wa kura ri ascan ID yaku hari ga tablet kau kao irehe information yothe yaku hari ka tablet kau kao yareheru kuma hau akwire wihurie gikorwo wi wa Mathira kana hi uri wa Kiharo wi wodi iriko na akuonie police station iria ci hau no hote gukoya police station iria ci hau no korwo mwandikithia wa kura koguo ni process igo take 5 to 10 minutes gikoli gukorwo wi ihenya guthoma na kuhota kwiyandikithia riu yo process iria riu ni mageretie maka improve turia wa bakoraga ati mena ki desk na kiria la computer la mahiga ati nyamu ne ukaigwa kumwele thirire mahiga na to tablet to bela tuore ni tuo turia twahuthirire 2022 guthie wikia kura na riu kiria marekire thuyo weta KIMS Kenya Integrated Electoral Management System ri hariga KIMS kit kau marongereire process ya kwandikithia kura gaka tablet gaka ri kari ona kuhota gwika transmission na ule karoge na ku identify na ule karoge process ya tire ona korutha icire kena hoti wa kwandikithia mwikia wa kura koguo ule kiwari gweretwo le ga tablet kamwe na kena maundu macio mothe kwandikithia kura no lokona le twothe twi ni tuike ginya police station ta tucoki haha hariri
hagutheria ibuku rĩa IBC na haha marauga marenda kuongerera matanyite gukorwo makiongerera andu ange milioni 6.3 6.3 million new registration ya aikia akura haha tondu Mukenya haha niho aroria uhoro wa guthambia na kuongerera haha atia Mweke twambie na kuongerera tondu thaa ici riu twi mathabu-ini ma kwamba kuongerera hindi ya IBC marauga matanyite andu fulani uririkane kuma 2013 nginya 2022 2013 mongereire aikia akura 14 million na ni ukuririkana ona hindi yo mari na enhanced voter registration ukuririkana ile yari December 2012 niguo twamirikia riro warire narrative cia thondekirwo tyranny of numbers aria meandikithie ingi no mwakomenya ati meka na kindu gitagwo projection mekaga atiri magathi kwi andu metagwo National Registration Bureau na andu aria mandikithagia andu makamoria atiri ri andu igana burona moete ID kana bagirwo kwa makioya ID between thaici na matiandikithitie hi aikia akura National Registration Bureau bakamera ati turona twina andu ta milioni 6 gaturubo 3 ogwo ukiugite kuma ru hau IBC makora ati tura project kana turatanya kwandikithia andu milioni 6 gaturumo 3 kuringana na uria mahetwo mathabu kana uria andu moete ID between 2022 la hindi ino kana andu aria himena ID na maratanya hi matiandikithitie to muhaka maote ku achieve numbers icio tulio kuririkana ona ma project hiyo kuraga ni andu milioni 2 kana milioni 3 meandikithia twarikia kwandikithia andu mwaka wa 2016 ugithira kana 2027 ni tugetha ici cietagwo audit firm yoke itherie register ya aikia akura waligwa utheria wa register akura tondu in between 2022 la hindi yore he aria matutigite he aria hihi ugukora mekitwo double registration kana mandikithitio maita meri koguo lobo haka methe audit firm yoke itherie register irore atiriri uyu ria tutigite uyu ndari ho nikuigwa ni kwaruto andu aiganona he andu mandikithitio maita meri he aria igwa inflation ya voters kala bakandikithio muno magoka maka theria register yo matheria makauga atiriri tugithigithurano gia 2027 turathi twina andu milioni 25 kuma hau maga certify register yo na makauga register ya milioni andu 25 leo tugathie no 2027 na ruyo kaligithurano ugathie riu thuruka Kim's kit kau kana ga tablet kau ukore ritwa riaku no hote guikia kura ni kurikia turarikia o kiugo kia mwico kia ni documentary ko kana ni kijagiro ni guthie nakio kwiyandikithia ta muikia wa kura ugithie hare kwiyandikithia ta muikia wa kura kiria wagirwo ni gukorwo wina kio ni ID la lewega andu hihi matoete ID mahote gukorwo mena ID wathi hare uguo na ID yaku ukore karani umunengere ID yaku amiscan niguo confirm kana no wandikithitio guikia kura okorwo ndwandikithitio guikia kura ahote go scan ID yaku irehe detail thile wa ka tablet kau akareheru acokeru akuonie urenda gukondia yaku na police station yaku arikio ru acoke ku save maundu macio niguo korwo rwandikithio muikia kura koguo andu magithi kwiyandikithia wa kura either kuri ugo Huduma Center na ni ndauga to muhaka ukorwo ati tundu urenda gugavotera gicagi to muhaka uthie woe ngari uthi kuria kafete kala kuria uguo kiharo no uthio na constituency ya guku starehe uthie uge ati we urenda kwiyandikithia muikia wa kura na ukienda guikiria kura kuria uguo kangima kuruthie haria hakuhe nani uthie haria hakuhe na no tuge kuria ngenda ukihuria haria ri nyokorio wodi waku uge wodi yaku lekeru ucokeru worio police station iria ci hau uthure koguo to mwaka mundu au oe maguru athie constituency iria kenda guikiria kura no wege tugi atiriri ono hindi no to guikia tu gwa kura kuota muikia wa kura tureka ni kureko nginya kindu kiretwo ungienda gucenjia hari ukienda guikiria kura he mundu hihi tele aikeirie egicagi
ni ahotekire hi arenda gugaikiria Nairobi he ungi wi Nairobi akenda guikiria gicagi ungithie thaici wila kanya bega gukorwo no ucenjie kura yaku kana gucenjia hari ukenda guikiria kura na wa mwisho ni ati thaici kuri ona kanya ga kwenda uthie wirore kana hihi we mwandikithia wa guikia kura olokoro IBC makiugire with time magukala USSD code kala handu ri tumaga message confirm kala we mwandikithia wa muikia wa kura. Asante ngatho nyingi muno wakiri asante tucokagia ngatho muno gucia ni tugukare tukikare haria Kimuri tuingire tondu kurio maundu mangi maingi muno tukwenda gukorwo tukirora na maria marathiana na wa kindu gigwitwo watho. Asante sana. Asante. Ni ngatho nyingi muno tukoragia na muthuriti wa Rungu Mwangi niwe ni wakiri ni ungiona hindi ciothe kwina kaundu ukamenya wakiri wakwa wa guthathaura maundu macio ria maraingirira ni mundu gwitwo wa Rungu Mwangi. Ni ngatho nyingi muno tucemanie muthenya wa rucio thiini wa tabarira ya Kimuri murarie thayo.